Očekivano, jel, poznavajući trenera svog dugogodišnjeg Košića, s njim sam već surađivao. Oni vole te tike take, na to smo bili spremni, dobro smo stajali na terenu, šteta što smo dobili takva 2 gola. Mislim da smo imali svojih šansi, nismo iskoristili, to je tako nogomet, jel? Šteta. Pa dobro, smatram da po prikazanoj igri da smo bili vrlo blizu boda, mislim da smo čak zaslužili, međutim ravnice su bile spretnije u nekim velikih situacijama i nije slučajno da su prvi na tablici sa svim pobjedama. Pa šta reći, ja sam presretan, dečki stvarno danas smo možda bili malo lošiji nego ove druge utakmice, ali mislim da je opet zasluženo. Znači, osim tog nekog preskakanja s njihove strane i naša mislim da je pobjeda ne dolazi u pitanje. Iskreirali smo dovoljno dobrih akcija, dobro smo igrali i stvarno dečkima svaka čast. Ja? Nisam gledao tekmu osim kroz objektiv kamere. 6-6, idemo do 10, onda remi i onda do kraja sezone bez poraza. Pa ništa, teška utakmica. Blatnjavo teško, ali 3 boda su tu, to je bitno. 6-6. Za izjavu, evo, da možeš ti par riječi utekmi. Pa ništa, derbi, teška utakmica, težak teren. Ništa, mogli otići na njihovu stranu, mogli na našu, eto otišli na stranu. Na našu stranu iskoristili smo ove 2 kontre u prvom poluvremenu i ništa, to je to. Ajmo Svet ligu.